Kuphi ukubla kufuneka ntombi njengamanje ubuyelela umathinto wacebisa intombi zamshalaza lozazi umshazana abadala zamqoma sangoma science inkomba uvula nafica social ngayitshala athi umntana umuntu bonqoma noma nkomba utshalwa nolathi kanti babone inkomba ushonela musawa nazo nje ngunyezi umlubanga zimnabala zenziwa nzimzisa ukukhala bamazinyo ufana ugadla wazama indungu ngabe kade wabashaya noma ugadla kumina wabona ukuthi ngumthekesana nje kanti nami ngidlanya nawo labe kade befikile intelezi kanti mawusuku lakho lokuqala la mntana sakangicela ukuthi subscribe mawusuku lakho lesibili cela ukuthi wenze ukulungela ucomment uphinde ushare futhi. Kanti-ke lapha uNavigator wake wafaka isicelo noma wake wafaka i-challenge kubaculi bebonke nje wathi ucela yedwa azobhekana naye ngesibhakela. Uzokhumbula laphana ukuthi kuke kwabhekana uSlick Talk noCasper Nyovest. Ngakho-ke naye ufuna ukuthi ayilande la kumaskandi. Abanye bathe thola laphana ungizwa, abanye bathe thola laphana igcokama, abanye bathi hawu wathula nje uDlubheke, abanye bathi hawu thola laphana uSgwebo serope, uSgwebo sentamo. Ngane zakwethu laphana umdlalo ubuke ngathi ungamnandi kakhulu, ubuke ngathi uzoyishuka umdlalo ngoba uNavigator laphana uyilolongela nina, uyilolongela abaculi bakamaskando yedwa nje oyovuma i-challenge. Kanti-ke laphana besingakaboni oyedwa osayivumile i-challenge noma othena yena engamelana nayo ngokwamaciko lawa ekuyona esiwalandelayo besingakawaboni, kodwa abantu bebesayifakile iy'celo laphana ukuthi-ke omunye uthena ngikhethela uSgwebo. uNavigator TV, please subscribe.